pozdravljeni na tekmi Kranjskega kroga in Slovenske futsa lige, ekipama, ki vsaj počnena in nas vedeli iz Slovenske Gorice. Stojočo ekipo, ko so bili 4-3, Malo Šluka, 4 letnih Žgan, 5 Hrvatska Petra ekipe, 12 Andrej Mikovič, 14 Stanja Snik, 13 Šilen Zrok, 6 Kupa Štefan in 8 Savec Alen. Domače nastopajo 3 Bilja Samak, 3 Petković Goran, 7 Milanić Ljaš, Maljaš, 4 Lička, 5 Stanja Časne, 14 Šluka, 17 Stami, 21 Tekmo Sovika, 5 Sudnik za Šabenco, 3 Sudnik Boža Šarjan, 2 Zlatko Pavel.
4. minuta, Ena Poglednić, Domen Liča.
Goran Metković.
3 protiv 1, Goran Petković.
5-2, Miljane Šljaš.
6-3, Boštjan Ketiš. Karton pri gosti Karmen Salec, pri domači Karmen Zec.
Izteklo je, končni rezultat 8:3.